U današnjem klipu pričamo o najboljim domaćim vinima koje možete da nabavite za ispod 1000 dinara. Pre nego što vam navedem listu mojih 10 vina koje sam izabrao u ovoj kategoriji, zamislite sledeću situaciju. Ovo je jedna od onih najgorih situacija, recimo, prodajete vina, dolazi neko da kupi od vas vino i kaže hoću nešto kvalitetno, nešto ukusno, nešto sočno, nešto da pršti, nešto predobro i kvalitet je prioritet. Vi ste u fazonu cool, nema problema, bumbare, bambare, jedno drugo vino, hop, šta ćemo, vidjet ćemo i oni izaberu, vi kažete ok, to košta, to je kvalitet, to košta 2500 dinara i kažu mnogo je kume. Jedino što vam preostaje realno je da reagujete kao Tony Soprano. Why don't you get the fuck out of here? Come on. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here and stop wasting my time. Ne treba brkati kvalitet i cenu. Če hoćete nešto kvalitetno, to mora da se plati. Ali ono što isto posebno interesantno je, i što mislim da je nedovoljno istraženo u našoj zemlji, jeste kategorija vina koja su, da kažem, u onom nižem cenovnom rangu, a da opet imate osjećaj kao da pijete vino koje biste platili više. Krećemo od belih vina. Prvi predstavnik, Žuti cvet Tamjanika, vinarija Aleksić, čija se cena kreće oko 800-850 dinara. Ovo vam je jedna mainstream Tamjanika, vrlo prijatna. Ja je često imam kada moja porodica slavi slavu. Kiselina, taj ritam kiseline žutog cveta vas vozi kao limunada leti, pomešan u jednom vrlo lepom cvetnom momentu, gde vam se ta cvetnost i kiselina non stop mešaju, dajući jedno vrlo cool vino. Balerina, vinarije Galvot, koja se kreće nešto slično oko 850 dinara i ovo mi je kupaža Traminca i Tamjanike, odnosno miks kiselog i slatkog vina. Ono što vam mogu reći da je Balerina prevashodno voćna. Ostićete tu voćnost sa vrlo tihim, nežnim i umerenim kiselinama, dajući ovom vinu, da kažem, osobine, da kažem, iz različitih vinskih svetova. Super vinskih svetova, je li tako? Na mesto broj 3 ide jedno voćno vino za fanatike voćnog ukusa, a hejtere kiselina. Traminac, vinarije Pusula sa cenom od 875 dinara. Zašto je ovo vino za voćne fanatike? Zato što od starta imate show medni moment, onda kreće glavni show breskve, kajsije, dajući jedan vrlo chill i cool moment ovom vinu. Bela Novela, Sauvignon Blanc, vinarije po imenu Erdevik, koje možete nabaviti za nekih oko 950 dinara. Kaže, između 900 i 975 dinara se kreću cene, koliko sam ja uspio da vidim. Ono što je bitno reći za ovo vino jeste da ako vam je Pusula Traminac bio za fanatike voćnih ukusa, Bela Novela je za fanatike kiseline, za fanatike grejpa, limunade, limete. Ovo vino je mešavina kruške, breskve i grejpa. Grejp je taj ključni moment. Ta kiselina vas bukvalno podiže sa stolice. Ja sam ga pio u jednom izlasku, petak večer negdje u Savamali, vino vas tera, ja nisam lik koji džuska, ali sam lik koji ume da ustane, da se onako laganica klati i da malo onako podigne ruku s vremena na vreme. Bela Novela vam daje gorivo za to. Sa belih selimo se na roze vina i krećemo tamo gde smo stali sa belim, vinarija Erdevik i vino 3 roze koze koje košta oko 700-725 dinara. Ne mogu vam reći koliko puta sam se našao u društvu koje je bilo u fazonu, bio sam u Maxiju, kupovina, vamo tamo, i našao sam ovo 3 roze koze, privukla me etiketa, naslov kupio, iznenađenje, lep roze, vrlo onako voćan i to je zapravo, da kažem, i istina. Mnogo ljudi naleti na 3 roze koze ovako u da kažem, klasičnim vikend nabavkama. Ono što mogu reći za vino, ovo je jedan od rozea gde možete osetiti moment lubenice, ali najviše jagode i malina.
sa vrlo malo nežnih kiselina, koji ovu vinu daju jedan vrlo zanimljiv ritam za ovu cenu Super Rosé. Sljedeći na listi, nešto jeftiniji za 700 dinara, negdje možete čak nabaviti i za 650, u zavisnosti od popusta, ima ga svuda, vinoteke, prodavnice, gdje god zamislite, Barbara, vinarije Aleksić. To mi je bukvalno klackalica cvetnog momenta i vrlo onako umerenih kiselina. Ono što je tačno za ovo vino jeste da ga karakteriše taj miris ruža. Prosto takav je u svojoj biti i ono što je najvažnije reći, ja klasifikujem ovaj roze kao sokić. Vrlo prijatan, retko kad ćete ga sipati nekome u čašu, a da se tom nekom ne dopadne toliko da ne želi da ga pije. Znači, roze koji je vrlo popularan i još jedno delo vinarije Aleksić koje je lako dopadljivo velikom broju ljudi. Kadarka. On vam je negde oko 750 dinara i za mene ovo je jedan od najboljih rozea koji sam probao, koji izuva koliko je lep. Jedna puna aroma od mirisa do ukusa jagoda. Ključno ga je dobro ohladiti, čak možda i preterati malo. Ja sam bukvalno, čim sam probao ovo vino, uzeo sam ih još nekoliko i razdelio u porodici. Vino je fantastično. Završavamo sa crvenim vinima i krećemo od Deurića. U pitanju je talas crvenih kupaža, Pinot Noira, mislim da je Pinot tu zastupljen 90% i Merlot oko 10%, nemojte me držati za reč. Cena 800-850 dinara. Ono što je bitno reći, ovo vino dolazi sa ozbiljnom odgovornošću. Sipate ga u čašu, ostavite 15 minuta, ne dirate. Zašto? Zato što vazduh vam je ovdje prijatelj. Vazduh će u tih par minuta kako vino kulira u čaši uleteti i raspršiti miris i ukus šumskog voća i malina i onda imate jedan vrlo lepog predstavnika crvenih vina. Drugo crveno vino na listi i vino koje je jedino vino na ovoj listi, a da nije iz Srbije, već iz Hercegovine, je Blatina vinarije Karizma, jedna autohtona hercegovačka sorta. I ovo je best buy mog vinskog života. Ovo vino košta 3,5 evra. Ovo vino je presmešno jeftino za ono što donosi. Pre svega, šmekerski sukasto, ima moment višnje i moment duana. Vrlo dobro. Nagrađivano vino, by the way. Koliko se ikada nađete u Hercegovini i naletite na Blatinu vinarije Karizma, nemoj da razmišljate 2 sekunde. 3 flaše u korpu. Posljednje vino je prešlo za 38 dinara cenu od 1000, tako da košta 1038. I vino koje smo skoro pili u epizodi, to je Prokupac po imenu Eksperiment, vinarije Čokot, koji je možda best buy Prokupac za te pare, a da vam stvarno donosi ritam Prokupca koji očekujete. Dakle, ovde je u pitanju dosta trešnje, malo vanile, malo šljive, jedan vrlo klasičan sortni miris i ukus za jednu cenu koja je više nego pristupačna. Ovo su mojih 10 domaćih vina koje možete kupiti ispod 1000 dinara. Koji je vaš izbor?